alumni of St. Mary's School. We are deeply grateful for your time and memories. Let us put our hands together to welcome our three. Kini Skul dapat menghek bersama kita bicara jomba. Kini Skul dapat menyalam lagi jomba. Mungkin hek soal master. Ngadon ngahek sekasan teh nostoi. Lagi tapi connection di jomba ada di sini. Kat tu bang nasi jomba nalai. Kini dia ngadon ngahek tu. Kat si bang nalai dia tu ikiba hoi ngahek.